oğlum ikisine traktor qancha? Ondan bo'lsa tayyormikan? Tayyor bo'lsa tomonlarni ber. Oyoqni ko'tar dostlar. 1 2 3 Chekadagi masani oldi. Gaylashlar qaysi? Pazar qo'rg'onning ishlangan traktori. Minuton desa o'yinda qaraldi. Stop. Tesorup 0366 değerden dur. 3 Minuta. Stop. O jetelek durmuş oldu mu? Yes, sir. Ya adam gel ki 82'ler değerdensin. Altmış 38 82 2 3 Bishkekdan kelgan mollar bular, Bishkekdan kelgan voditellar bo'ladi. Komandaga tayyorlatasiz. Tayyormi? 1 2 3 hurmatli jüriler, jazoga o'smayap turg'lar. Alloh subhanahu. Bo'lib turadi, surdab ketdi. Ondan keyingi tayyorlansin. 892.2 3 Oh. Eski mexanik. Starik yaşı 60'dan ötken aksakal. Qo'ng'iroqdan traktorisi. Sancar tayyorlanib tur. 764. Tak. O'shdan kelgan, Japalaqdan kelgan 539'dagi 892 chiqdi. 2 O, yaxshi ketdi-da. Dadli ketdi boshqa. Tak. Sancar. Of course, местный трактор. Tarak. Ya
Tak. MT892.2 2 masla traktor. Josh'tan keldi. Ha. Migallar ham. Ratmıyor. İki. Vadisi de alastımalı. 1 2 3. Ondan keyingi Derdansin 892.2 533. Masla. Nima o'ltirdi? Alqas. O'pchimi? Ha, o'pchimi. 1 2 3. Dayan tuş kerakda. Böyle bir oldu. 404 nereden dur? Tamam da 1 2 3. Bir, iki, üç. İyi mi? Bana çakada bal soralım be. Kaç kıla kaç kıla. Ya ona haydarsan tezroq. Hayda. Bu yoqqa tur. Ya kerildi. Turli. Hayda. Tamam mı? Dur. 2 3. Молодец ey. Qiziqqan adammış, tikilevering. Ondan keyingi Yuto 954. 900. 1 2 3. Erkin. Молодец. Haydar Ali posilkadan. İki, üç. Tak. 1 2 3. Kahraman bakıyor bence. 798 numarada. Ondan keyingi Derdansin. İlyas. Kalalin 814. 2 3. Kalalin İlyas. Ondan keyingi 733. 1 2 3. Sayıyoruz. 1 2 3. Tak, ondan keyingi 2 3. Ayratın traktörü. Burada geçirim var 1 2 3. Hayda. Hayda 4 nemeler. Skorçlar. 1 2 3.
Kurban bana adillet. 2. Siz gollar koysanız işte. 3. Birinci tur ayaktadı. 2. Vakti koyalım Remara. 3. Az da şans verelim ha. Az da şans verelim. Siz de bir şey verecek. Allah Allah. Allah. Ispaka. Ispaka. 50 metreden ölçem vaqt ko'p ketib qoladigan. 50 metrga la, o vaqt ko'p ketadi bundaydan. Tostasın oraya kaçıp kaçacak. 2 3 ketdik. Eskidan traktoristlar olib qo'ysa kerak. Teleshka zatlidan chiq. Kaç kılaçya soranız. Yaxshi ketadi. Yaxshi ketadi. Üç. Ya hazır 3. turda traktörler birbirini südürüp oladi. Oşoga çığa turganlar dayardanыңыздар. Üç. Eski traktörist. Yaş 60'lar ötken. Kongurat. Esenekka. Aksakal traktöristler var. Mexanizator. Esenekka uyattınız mı? Ulan açmayın. Şunlar işte. Ya aldığa tüzler daha zaten kısa esep buladı. 3. Traktörden alsıra turla. Kaldı böyle. Ekskluziv kıldı hadi. İki. 3. Şaşırma ha. Boş köşeye hadi. Ya uçtu vurdu ama ya. Kallar sıkıntı. Hadi sen. Onu da zor tutmaya getirdi. Водитель профессионал yo'qshi. Tuzda.
Stijde. Vaqtdan ertaga tutadi. Sekund eslatgan. Kaldı bas evi. Bas kaldı bol. Ya kaçın. Старик. Sarıgılık traktorisi. Sayız orunda zat yığılışkanda bular. Молодчиге. Öte tez aparıp koydu. Молодчик. 2 3 Ayda arabanın canı trendisi. Dendiler oğlum. Ayda mı? Ne daha bir 5 yıldan ilgili. Haydi. Ayda nerede? Sarılar yaxşılaydı, sürlübü. Hazır ol, paslayatı. 1 2 3 Var
Esep bo'ldi. Komanda 1, 2, 3. Gol hem hamdan. Basket gibi gol. Traktörde ham oyaydi, tumandan. Bitta yutover zarba. 1, 2, 3. Komanda birinchi boshlovchi. To'xtayam lan, nechasida o'ltatda komandani yaxshilab beraylik. 3. Tayyorsizlar 1, 2, 3. Aka. Tayyormi? 1, 2, 3. Gol esep. Yutto 950 ta yutib qo'ydi. Tandır bir qo'g'da. 1, 2, 3. Bir bo'ldi. Üçüncüsünde bitta prova qo'yib berib qo'ydilar. 1 bo'ldi. 1, 2, 3. Ketdi. Bo'ldi. 950 ta kuchli ekan bari. Salmog'i o'ri. Kuchli ekan bari. Belarus 12-20. 4 silindrga yutdi. 1, 2, 3. Zincirde ulan koyalım. 1, 2, 3. Tamamen verilekte mi başlar ocakları? Kızlıktan kızlıktan. Ya toktat. Başkadan da. 2. Kaçıyor kaç. Kaç. 3. Kaç. Orada ne? Tatilga çalışma oynayayım mı? Kaç kızlar? Ya. Bo'ldi, to'xtataylik.
айылдан, райондон, областан келген алыскы жалауаттар бар экен да. Ушуларга неме кылдык? Колу бирден гана жаздык, бирденче. Ал эми бир жагы эле алып, башка жактар албай калбасын депчи. Ошону эми туура түшүнүңүздөр. Биринчи тур боюнча баягы немеге беребиз? Мини трактор Т-35 прицеп задный кылды го. Ошол келип койсун. Жаш бала экен. Бир конверт кетсин, конверт кетсин. Болчак болду. İslam bugün. Так, екіншісіне 52-94 Т-40 көк трактор. Так, 82'lerden Gonga жарыш boyunca Сырбек. Sekunddan eseptelgenden. Құттықтайыз. Андан кейін 892. 798'ge verimler. Andan кейін Yuto 928 номерде. Yuto 928. Yuto 928. Andan keyinki 10-25 İlyas. Andan keyinki 12-21'den Jahangir 13-94 номерinde. Andan keyinki Sarıqolot Bahadır aka Teleşke zavdırlığı boyunca en aksakal eкен. Sarıqolot var mı? Bahadır aka aksakal. Ketті ме? Баласы бар екен ғой? Bahadır aka. Andan кейін 30 адырдан Тыштық жарыш бойынша 30 адырдан Тыштық. Андан кейінгі мінеден ақсақал қылы өлі сыйладық. Қоңыраттан Есенеке деген келген. Есенеке белгілі. Ақсақалдан да сыйлайлы. Ушымен демек басына құлып басын. Туғандар, разы болыңыздар. Қолдан келісінше әрекет қылып өткізіп бердік. Кем ба сөзді береміз. Ассаламу алейкум жамаат. Қош келіпсіздер. Мына біз шоу трек ойындарды ұйыштырған спонсор мына жігіттеріміз бар екен. Торговый системада иштеген магазинчик инелерибиз бар экен, ажыкаларыбыз, ажыбалдар бар экен. Шунчалык мына район эмес, облус боюнча дыйканчылык боюнча ошо тракторист механизаторлорду топтогон механизаторлор эмес, бул районубуздун, облусубуздун каймактары деп айтсак болот. Лидер балдарыбыз бар экен. Келечеги эркен болсун, Алла өзү колдосун, Давыт Бирим колдоп жүрсүн. Ошол менен бирге эң сонун биздин район боюнча облус боюнда торговый системада тейлеп жүргөн Айбек деген инжибиз бар экен. Ошого чоң ыраазычылык билдиребиз. Максат тилегиңерди орундалсын, Алла колдосун, дайым жолуңуздар ачык болсун. Асакал, сиз окшойсуз. Келин. Буалардагы тый жасараман үйлөргө кайтайлы. Жамааттар, саламу алейкум. Туш келсиңер мына. Шөнтөп мына райондук немелерибизден өткөздүк. Бардыгыз. Омин, обулак. Келген кадамыбызга разы болуп, үйлөргө кайтабыз эми. Мындан кийинки жылдары да мындан жакшыраак турларды өткөзөбүз. Бүгүнкү ушул трек шоунун уюштурган негизги максаты эмне болду жана ошол максатыңарга жеттиңерби уюштуруп? Эми максатыбызга жеттик деп айтсак деле болот. Биздин негизги максатыбыз ушул Бизон трек шоуну өткөзгөнүбүзгө өтө сүйүнүп атабыз. Ушунча эл келип колдоп берди, 500 адам келди. Узагы мына Бишкектен атайын ушу тамаша кылып көрүп кетебиз деп бир 10 чакты Бишкектен балдар келиптир. Жалал Абад областынан келди. Биягы Нокат, Араван, Кызыл Кыя,
базар коргондон келиштер. Ушундай алыс жактардан атайын ушу биздин рекламаларды көрүп, баягы кызыгып келишти да, келишти. 500дөй адам болду. Мындан ары дагы буйруса, бул эми мына экинчи жолу гана уюштуруп атабыз. Кудай буйруса, bundan буягына кийинки келерки жылдары мындан да жакшыраак кылып өткөзгөнгө аракет кылабыз. Негизи муну канча адам биригип уюштуруп атат? Алар кимдер, спонсорлор кимдер дегендей? Биз мынау Нурбек, Маматалиев Нурбек жана мен Кадыров Илгиз экөөбүздүн идеябыз болду. Анан ушундай Кыргызстан боюнча трактористтерди чогултуп, бир кызыктуураак кылып өткөзөлү деп биздин спонсорлорубуз мына Кашкар кыштактан сельхозтехниканын запчасттарын саткан магазинчилер, мына Айбек, Өмөр, Нурсултан, Илхам деген акелерибиз бар. Ушул айыл чарба техникаларынын запчасттарын сатат. Ушуларды биз спонсор болуп бериңиздер десек, макул деп спонсор болуп беришти. Бул дагы бир өзүнчө бир колдоо деп эсептейбиз. Мында Кудай буйруса келишти. Спонсорларыбыз өздөрүнүн колдору менен тапшырышты грамоталарды, акчалай конверттерди. Биз дагы өзүбүз эле ушул трактористбиз. Дагы алдыда дагы пландар барбы? Муну жыл сайын уюштура турган же башка республикалык деңгээлде башка областтардан дагы трактористтерди чакыра турган пландар болсо керек. Эми пландар мынау Россия жергесин алсак, Россия жергесинде бул мамлекет тарабынан колдоо болот да. Бул биздин трек шоу боюнча мамлекет тарабынан. Бул жерде биздики бул Карасы районунун гана деңгээлинде дагы колдоо болгон жок да бизгече. Бул өзүбүз гана мынау трактористтер гана уюштуруп атабыз да мунучу. Эки адамдын уюштурганы болду да. Эми мен ойлоп атам, бул эки адамдын уюштурганына ушунча адам, ушунча эл, ушунча трактористтер чогулса, ушунча тракторлор, сельхозтехникалар чогулса, эгер бир райондук деңгээлде же бир айыл өкмөттөр тарабынан колдоо боло турган болсо, же бир область, же бир республика тарабынан колдоо боло турган болсо, өтө эле чоң турнир өткөзсө болот экен деген ойдо да. Биз буну пробага биринчи жолу өткөзүп көрдүк. Мынчалык адам келет деп деле өзү күтпөдүк эле. Бир 50дөй трактор келди. 50дөй, 500дөй адам болду. Быйылкысы Кудай кааласа жакшы өттү. Мына көп жерден келди, узак жерден, Бишкектен келишти. Узагы Баткенден, Жалал-Абадтан. Ошо элдер көбүрөөк келип, көрүп, үлгү алып, тракторлор жасалып, канча мыкты деп макталып, Кыргызстан болон мына дүйнө жүзүнө Кудай кааласа биздин трек шоусуна даярдык болуп, мына даярланып атабыз. Бузун элдин башын бириктириш, биримдик айыл чарба техникаларынын мына өнүгүү маселеси ушундай келип чыгып, трактористтер общий чогулта Кыргызстан бойдон Кудай кааласа ошонун себебинен уюштуруп, биримдик болушун чогултабыз.